August ni kuwa sang ni somni paruk chol ni ania bazar thlir tu te chibai ule Russia President Vladimir Putin chuan nei to ram te bei tumin rom hanna siam mek ni in US intelligence te chuan an soya nei to ram te lung rol na ti chiat tumin kong sang sang mala ka tum ni in an soi US intelligence te nan zir chian na chuan Russia hian nei to ram zinga mi te bei nan hian sipai chakna man te cyber attack le drone manga bei te helpol manga ti boite tum ni an hriat thu an soya CBS News in an report dan chuan Russia hian NATO ne na indona cho chua tum hran lova NATO member ram be na chu NATO ram ten engang takin nge an chanang ti le US President Donald Trump an engtin nge sipaite che ti rang ti hriat nan malaka tum anti NATO ram te hian an in remna article pangana chuan NATO member ram pakhatin be to chuan an zawaya be angai an niang ti an neya Putin a hian NATO ram be tumani chuan Baltic states anti Estonia Latvia le Lithuania te mo Poland mo be rinani a engtika nge be tum tiro an kheri lowani NATO sipai thu puang tu Martin O'Donnell chuan thilom dan kan thlir renga atul phat chuan in ven le mel ma be kan hre lowang ati tun haya Europe ram hun enge mozata Russia puina ni nge yalang helpol le mimal chet na niarin hlel thil thleng om nuala tun kartir lam khan Germany ram Leipzig a thona tum huna drone pakhat puak thei thil payan hmuwa he drone hi bungra phur thona tum mun him tak nia hriata omin he drone a hian sipai man chi puak thei hmu ania mani loka Russia drone te chu Romania rama hmu ania hemi ma hian Poland ram chunga po Russia drone an thlok lut boka kumin me thla khan Romania rama mi hring chen na ina Russia drone a thlok luta apuak thei thil paya puwa wangin mi pahnin hliam an tuar boka hetiang thil thleng thar bera chuan nimin khan NATO member Bulgaria ram Trans-Balkan gas pipeline bulmaya drone pakhat chutla in na puaka van nei thak takin mi hring thi le hliam an om lo hlawani Bulgaria ram Prime Minister Rumen Radev chuan drone tlak na mun hi Romania nenan in rina bul Turkey le Ukraine ten gas in pek nanan man gas pipeline umna layani thu asaya Bulgaria ram Defense Ministry chuan he drone hi meya drone Ukraine sipai te man war tak nian hriat thu le he thil thleng hi ti pal thil ani an rin thu an soi thungani heng thil thleng te ngai tu hian Russia hian indona lian thamangai thei ni si lovin NATO ram te cho boi dan zong me kem ni ti chu US intelligence te zo na ni me kani hetila hian US President Trump chuan NATO member ram te chu NATO an sum tho turan tho that du lo wangin voi tam takalo soi sel to a Europe NATO member ram te chu an mani himna tura tunaya na sa mo phurna la turina phut to thina US be ni ta se NATO article pangana angin NATO member ram dang te hian US an chan ngamang em ti chu a zo na ni thu po alo soi to thina ni puan photo angin Iran Supreme Leader Mojtaba Khamenei chu Supreme Leader ani hnuwa mi pui ma la in lan mi lova engdin huna ange din mek ti po hriat chian thei ani lova heti la hian tun hnaya Israel media te chon Mojtaba hi dam doina omin adin huna hniam hle ni in an soi leta Israel News Agency Channel 14 chuan Iran laman source in Supreme Leader hi adin huna thalo tak zeta Supreme Leader ani hnuwa Iran President Masoud Pezeshkian a cabinet member te po mai chana ala mulo hrim antia Iran ram hroi tu senior zinga Mojtaba Khamenei hi thi mai thei din hmuna ding ti an soina sa hlea Pezeshkian a cabinet pakhat aming puan zar lo chuan amartar ta ti thu kan hriani point mak an tilwang ati hial antia adin hmuna der thong hle ani nge yang puan to thin angin Mojtaba hian Supreme Leader ani hnuwa mi pui ma in lan lo chu thu hran ni se TV a po thu ala soi lova ama ongei manga thu cha ti chua po alom lo boka Supreme Leader thu chua anti po ziak veka in hlan chona ni wangin rin helna na sa hlea Iran official te chon Khamenei hi kut le ke mang thei lovina in hliam nia soi chu adik lo tiero an soi to thina ni tun haya Iran President Pezeshkian chon Supreme Leader biak po chu thil har sa takani thu sain kan be pop mai har sa thin na a alo om ve ti hriat na hi kan tan chon chakna hnar ani alo ti to ni engpo ni se khothang media te chon a kha tokin Mojtaba Khamenei hrisel na chungchang hi an tar lang le thina an thu soyai ro mason na le danglam na omte chiam lo thin thunga
tunami po hi chu tianga chon ngai ri la ha dam mai ome US President Louis Joe Biden chu chi kong prostate cancer ani thu kan hrevek to ome afapa Hunter Biden chon zir top ni khan BBC nan komna apa cancer hi taksa mundanga trider to ti sain he hian na chi rang ranga siam bel mek ni na soya apa na dan hi chung ti tan chuan hu hreom takani thu a sai Joe Biden hi kumsom riat pathum mi ani to a president ani huna man zo tanga thali a tam liam hnu ni kum me thla khan cancer ani thu hi mi pui hria ta puang zar chawa Hunter Biden hian apa cancer chu trider na sat to thu zep nei lovin na soya kapa na dan hi mu hreom khoban ni to a arule mundanga po trider zel to ani ati heti lai hian Hunter Biden chuan na tor hreom taka tuar chungin apa chuan ramtana theina hmana chol chuang lo ti sain athil ti ala chol chuang lova tuna hian ama chanchin ziakin midterm election zo promise me America ti le khabu ti chuatum mek ani atibok nimin jing khan Russia sipai ten Ukraine khopui Kiev le chevelan beina mi pathum manthi anti Kiev khopuya Ukraine sipai ho tu Taimur ti ka chen ko chuan Kiev khopui mar chaklam Brovary district chu Russia hian ballistic missile mangin an beya mithi pathum jinga hian no pang pakhata tel ni in a soya in chia eng moza ta omba ka lir thei chia po omin mishing lo lo in pakhata kang meina satakin na chuak ni in a soibok tun haya Russia chuan Ukraine khopui le chevel hi drone le missile mangina be ngor hle a Ukraine chuan missile interceptor an nei to lo wangin Russia be na hian se pui ru atur mek ti te po kan soi to a Ukraine hian US le ramdang te chu interceptor pe thuai turin an ngen meka heti la hian US chuan tun hnai khan Gulf Rampali Bahrain Kuwait Qatar le UAE hena Patriot missile interceptor sanga zani somnga z hral tura rotnan pom thu puan ani a US and Ukraine chuan rama Patriot interceptor siam phal sakani don le don lo an soi ho mek an ti thunga rotna then khata chuan Ukraine a hian Patriot interceptor hi siam ni se ti ani lain rotna danga chuan apa then khat chau Ukraine a hian siamin Europe mundanga vu khom ni se ti ani thung thamasa khan US Army John Lockheed Martin chu Patriot interceptor missile $2 le ding on somnga pariat point paruk man siam turin contract an lo peto ni in soyani bok nimina chanchin tharlang sar tak pakhat chu khowela football player lar bertia soingam Lionel Messi sing tupa George Messi thi thu hi ani George Messi hi kum somruk pariat mi ni in hunrei tak dam lovin Rosario khopuya medical clinic pakhat le an inna karton na rei to a zirtop zan khan Rosario khuwa medical clinic pakhata hian athiani athi la hian nupui Celia le fa te Rodrigo Matias le Maria Sol te chu abula anom ni in soyani a Lionel Messi ra World Cup zo lima pa ompui nuwa Inter Miami club zom le to in USA ommek thungani George Messi hi Lionel Messi ta na mitangka hi berani a Barcelona football a khel tira tangin afapa hi ma nge inkum tam tak chunga kai hruai thin antia Messi po hian kanau pan lai tang to in englai po in kapa pompuina ka mamo thin ka in khel zo nuwa ka in khela mu dan le ngai dan te ka zo zia thin alo ti to a Ballon d'Or voiria dong thei kopa football thiam Messi no pan laia club Newell's Old Boys po in George Messi anui thu hi so in thu chuan siama Lionel Messi ke che tina George satel vezel thina anunga lo omin na tulang zelina lo tran pui thin anti kumin World Cup po khan Lionel Messi hian Algeria lama hat-trick a siam nu khana mitui atla a amitui tlak chan chu football lo lamani thu lo soi zau to a hun harsa taka paltlang mek ni in na soya anua pa dam lo thu hi Messi chung ko hian mi pui hriata anron puang zar ta ni nimin khan Japan ram chimlam Okinawa thlerkar chu thlipuina tak Typhoon Dolphin anti mai chuan anuaya mi panga in hliam an tuara chung ko sing khat sangli vel in power supply an nei lo pha antia thlipui hian China ram khochak lampanin China ram a hian longchol na munte school le khwal jin te tlo thin munte an khar phani Typhoon Dolphin hian Okinawa thlerkar ba ka amami thlerkar le Kagoshima prefecture te nuaya Okinawa hian upalam to mi pangala in hliam te na wan tuar ni in an soya Okinawa mai ba ka China le Taiwan a po thlona thlok tur engemaw zat an thulani
he thli pui hi Hong Kong tuipuia om Chinese white dolphin mingchoya phuani a July ni somni paruk khan Central Pacific Ocean atanga intranin atira chon darkar khata kem somli panga vela chakin na tle a July ni somni pariat khachon thlipui na tak ani to a nimina Okinawa thlenchon darkar khata kem za somruk zeta chakin na tle to a marthang lampan na tle zelin China khochak lam tuipui kam mapana zanin le naktuk jing lama China ram hi anoi man tura ngai ani a chuti huna chon thlipui hi anep deuh to tura ngai ani thu China National Meteorological Center chuan an soi Typhoon Dolphin awang hian China ram Ningbo a chuan school an khar ba ka tunkar topa luilama inti hlimna hmunten khar veka Ningbo Lise International Airport zeziang ami po voin nilenga tan kharani thu an puanga Shanghai ko puyang san po ta po longte chu thlipui te mai nan chu atira Yangtze River Delta na thok thin te po voina tan chol tiran ni bok Taiwan a po international flight somruk pathum zet an cancel pha China chon Taiwan Strait paltlang tur te chu thlipui tle ma man mo turin an hriat tira Chinese Taipei chuan an ram chung tuipuia China in hriat tir nan chu chuan hriat thiam lo thu an lo soi ve bok ani bazari lo thira wangin kan lo me